Yala mabongun koto maya ngunangin roko jiseseni AIRABET WOK ido ijailo lo Itatami akiro ni kamera kede Etace lo Akituk ni Iteso no pachopone itolo muna ikapun luwamedo litosa kaunta ni tunga ejok inani lo sai yangu naja kaito mongole opo ni kamna ejo anuja ike una kirono to mu Facebook aya ngarijo police opo nibote mara be nyoba kamuterejo mama kirono aja police achaite mama toni lolo mama ngeto dikitaire be musagolo mama opo no apes Vaka yo eja kirono conspiracy. Conspiracy be pu conspiracies. Dolo nyoma siti chaunda bere conspiracy bani. Vaka ya eponele eja alotobero Buganda Road. Ngina de beta rasare. Aldo bone. Idole Buganda Road adumte koti e gololo. Majina rajenete vaka golole koti ya bomo sido. Ora boli sandi ngundo apara. Ora sandi kanyoni. Ara Kampala ne bene. Ba Buganda Road Kampala. Pole kamuda jo Kampala. Ba. Aloso de vaka dumte koti e gololo vaka bomo si. Ngodo kwa nai. Vaka ya mtera undo jo jera. Ngoma mbacha kapa no unda kwenye koreba ngajene binyobo across nejai. Gere kwana mama kota neron jenjo eje safatale ke yao tebe otaje amunarita kiro o family ke mama kira chaite itungalo abakazi kesi apega kwa kakso mama tusoma ite sapale babu egasi bala bunye sato soma kiro lo family kosa reja asumi kosa soma ino mongole isoma tanu kuzinya samona mona kiro o salente da kiro ngunu igure bakaso do bero loto kedenyo kede police bond dan ene I lost your police bako bonguna ekanyetengin so I lost wode ngo office KDPP ne vere ko oro file oro filing oni ero ke file jenge na omkaga jo potu police no bongutebe no igoro sa golo in the filing agolo ne mame pupite musa mame pupite konye eja unda ibore dobu itodo balara kamuta krono Akituk o faila lo police aje balo ala lo mutane eja to ni general lo mapo na chama ine ngaishon aje o file jeza bwana nyebe taka nyobo bere tolo mutato ni general nare ija Arusha o East African Court obuye do verso malato je olimbe ija berkere ya kamno nganu boyi e bala sobojo beje kamno mamobu ye teacher so abudenga tabala rangu no janara mwana ekoti la Arusha mwana no ya neja ikeza bala mara nyonyora dongi banya dolenge ntebe bakazi nisejukani e police lote so ngona bikoto so je CPS akirangon so apupu denga rai ejitunga lupote so abwenga loto sorotida baleja aje dai kontunga lupane mami ala mas tunga lupe polo kote so akrono aitu don lolo abuda ngicho anen albo no do bui somo ni ese jakaite ambassador chegera ai posting on social media ba sabiengo mamenge kamutai osode atukite nkapuna neji tunga lo ipuno ilo mako ya tachao eponelo tosomare osode be ajengo soroti mama ngaje ai Kampala me kamutai so eri lo mude boringo no social media ito anelo bori ngono nyesi Dr. Kure lo kumi la jai office ka nare nyoute Dr. Kure lo marking lo mune ti police ni posting akrokano je ko pa no office o mongole olo se Kure embassy bonguna no mane ba da ngakrono embassy lo senga America ngabe ai angar kere on CPS yeso bori nyu posting o cheger borokalu so bala ejuka inengo eliyo dan yesanyo ngebe eje group teni lote engi no make ngo chegere simu ambassador Joshi akrokano amuna muna ka akro e bala mama adumuta wadane jengo limbo kwere ngai juka ini jo to nilo la giri ambassador ma ngai bo iposingada donge so si de bala forwarding aloto ngo kala ambassador okoti da bala kapa na ambassador je uno ko nyame kapa na limu nebe ngai bo otomotunga lote salimu to ngesi awadika krokano na mamuna muna ka akro so tonilolo amena ambassador Etace na kirongo amena Etace idelele bonebe na lose kwananga ngiteja kairo polot idelele be emame ay morener ardo tuptete musago la arda da pugan ay tolomune tube arda kwanebe kwananga rakinte sadumna kesi kapun esudu wale mama ay morener anu adumne porte do pe bodumuri tunga ay boreni busakiniti kesi eroko honorable bunana eje tunga lo Iteso luma me ala masanu somas dane wolin jaje no ba nubo inyo esidi bala
ija ibe group echi lo kototi ara iti kesi boni teta krongun ido kesi ti to sa krongun o teso ye de group dango na me ala ma itorute akrongun no na tamide honorable limite no Etace ne baro e dolit ye group lo site bale ko de beti keze tachi tai kapun lo keze chaka chaka ete ye tistunga yes Kote tunga kata no limorete. Yesi ba ko torenga ambassador olime ne juka ini yesi anga ronga ambassador chegero koti da adenga ngare musago koti soroti Ticha ulo nesi ngai bali mukinesi ara mimi si apolo kinesi. ba okay akes polo kwana tupaine vijajo jakairo polot idelele ibode be mame morener otomakirano ikwaikini bodo kwana moya yi Ya kiro ni kapu mami te kolo gwela de ku Yesu. Paru anu kapu. Tio kitonga kiro ni kapu. Idumu jongane yonga jideli kinjevi kabore ni amorata. Kwenye jelo me pupe pone ngoni. Ejakire lebuneto na rongo na ara ya balongo be pukora ne katao muri ne pejai. Pinyogo de kuto na tochoara benezdo wona jo. Tejonen. So neni etengo nene utanda ngai pupu nere jakaiti mo nacho mole. Utanga ipupa kerong na utada ngai no manare binyo vejeto rono. Limu joti ganda ya kerong pongo daw babu kini za limbere woni za kerong Etace. Nara ituto pala je kolo be groupe che Iteso. Lo bere ma kutoda je kini tunge cash. O kototi ije kinetunga aitu konya itu kudangu odomo na grupu le gweli ije itajo kizikapun cash doke zo sagwele tugo obere na na chamna ka apugan apo doke be ngoli te on be million do pete kala ilukuna kesa kan ti bilu kwa na akui ti kwa na be ngona ri million ni yare grupu mi chekere kampuni ndalo war kaona kampuni te lo somai no amela maybe munezego so ne do ngalo pera majendo de prodo ngarakene tunga kwa pana omshokoni ora kilo mika ngale mo kilo ba gare ko le bela de Yesu Kristo tejo agwela tutio papa o la bunda yuna kwa amenusu Keso ando na amore de kada nzidi ado baba kuli. Yesu puma de dobe. Rami ni sa nyama gari anu. Nyane tanga do ta imwa. So enusu. So ipo rengi konye kurwa na ro ja chote na. O waika tengo jarae achote kapo personal security yes yangun. Konye ejanwa achakachaka dangin. Akote mo honorable achamu nebe achaka ne Iteso da kesi da politicians ejaoni o politics o kolo Iteso amamutai morokinga inere parliament lo moto Iteso politicians lo Iteso ibo iso kere inera sakirota dop. I am happy apupeng enera honorable eke support towards the compensation mamle mini rokere honorable akirongo kwenye jitu lo Iteso to politicians lo Iteso lo bakasebe abo sina ekora ituko mo na icheboro yakere bolo bakase bolo to inu na balajo parish development mondo la imonya ituko ango ni kara imonya ituko de Iteso Iteso da lupe je chama kuna to Macron na ba banganu tarda mame je baleje bangan didio elo mariti bobo toma o politicians da MPC chelu pegbo ekito yenyo kaperare a public forum ambera limunu ni kiroria itonga konye jenas inerana sikajo yes ele tamtoze tikitiki jo yes ejalu mame koto sakrono compensation ejalu ekoto si julu tete eja MP lo aja Iteso na beru no bu lo siteda neje president aite palara krono Etace so da lemu ni polo ko disa inare e polo ni million tomon
opoli polo ki chelo ngare ni kitosa krona itu kuda e ba so ikapuno jala ke grupu mon mambo ribwa pito se sa so ikapuno Alright, AIRABET no tamu bani. Pero na itupa kiro uno rai ngichun bonbe aratamu banbo 11th parliament 10th parliament narege utosakiro no kari mama ya kole mam dokwa na eja kairo mongole eja ngunda atakataka na idelelebe kidio kikapu elo la chakitapu ganda bobo osode ta rolinga aitagara itachitunga kidikapu likidioko kapinera na neja kairo polot inerenge skede deputy attorney general obolimo nges benera beiti kidio kikapu lu obwenya dula polo no lachake dodo kwilo ministry lo riongeta la pia potesoma tekese calculation ay marakeso sote age ona ngimi kapunulu orora ijo ori kapunli tortere akan ni kon kan esu kapi pulidan kapa koloti ditamtoto silip tinyo kati soma ajo o e pone le tetero nge tacheti lo ti suite bala right fair to soma muzugune ebe fair pone ti la beitor arai torito sine o ne jase lawyers e right ya erere honor otomokaro ipoloko nara ikopana ipupijo eje akerido etelepa eje isapata kole bale o katakui eje akine ngise ngalu kumna kota kanyengo eje akine ngakwatara kaisaka isapere kara kaisaralu wongon leyo eje polon la erima okoti ikara kaisare ebuneno okoti soroti mama dumuti diobore le twani areti bore eraiti I touch obeite itorute okaru ipoloko masai aiboisa masai o generation olosi yo munulu araima mepe right to pe criteria ngonda eranyi nebe alubage uneta wadi kaun otachai ngundo kunyola tupa ini osite bale JCC nare kopana etachele otapugane tenge benyanyalun etacho doberebo college abwenge tolomuta kronda e be siti tumaluma me chaita lo matroso list la siti bala yi nyoti mame tachere ara tachibire district mota aha joko boti na dodo ara auto district da agara sabu kaunte mota da so jungun kere ekoto neniti asekun yes odisi to jena be temwani mwasai lu itungu mwaseja nara ejidi sudiche lu ipuetunga eja lu ikidioko obukule apugano tamata giare be ngora keda serere nyisina etengo o weekend obuetu anaba be eja ene obu vice president olote nerebe adaunu ngora kere adaunu serere obuitonyo ke honorable ado apuputo ngundo social media honorable ado tepek atamrebe no mambere tunga lo da kuta tacho serere so ita majo district apoloke because na checha ke kapuno irian na ita majo kopane population achiba ki serere pole population ade pare ngora ara iserere pole population ade pare kumi so ita majo wanga serere ibilioniare do kumi kono de jekinara e billion anene ogeajo okada kwimo etedo kwibala da uno sikapune bomuni do lailo nyese tengo bala na right fair tie mo no ni polo ko bejate ni polo ko lo ajasa krono anyu tichane e kona isine otachai eji dueli rumu to suno iche polo kara puseru baso torita puseru and so poko onye bunye generation eduelo a kaisa uni a kaisa reiche lurumu to siboruche un ara chate be jalu elo seto semero nyese ja agency kwenye boti pelo sibarati tingora darekin ikarichi engaren ekorochi amonu i demographics nguna amone fairness e pon les guerre rapugan bale twaikina do kesa tacha twaikina tamake sinu e district da mami soma ona akodo ngina iboiki ndai mora omisho otupitete itungalo eja claims lawyers MPs pa nara MPs as stakeholders je kese kese constituency because the perke sa ngara kine o constituency ka etemulo ai boiso mutane ji polo ko arabe e group le oti ekoto desita o mission e jasiche lo dum those letters of administration
chipake ikate sapata ngolo buno makijosima chipake dumute balwa leto dutebe ego ikitinga sapake chipake lo lemeri mai oso era papake lo lemeri mai ukoti age onu karungu na chipake otwano karula tubora ejangu nda konyona chika kota limanja bait ito lo munde list la baka ilukumina kaisa uni keda kwatama ogwato ni general edi pisate ijuka kenge listing on ijuka listing on yesenga rero epuelisi monake jokiso na so dit itolo make it a youth lu no you epo lu mame du to se balwan elisi ngone ngadu muta na eja apuga so mnaji ne pole lo so na eja apuga dara to le jukwe so make it a women councils youth structure also that a bongo kapo dali mo example era list kumi baza ward elisi litunga le orika no kumbasa alomu no boba amuria ikirore yango olomu ni bobu kede ada tunga lo muno kede ga time mukongoro yes mukongoro ara na yes so dumu ye belisi ngon ko pana sit bali to somao atachi tikiyo ko tunga lo muno ita alugodo beri tunga lo etacho nyesi ekotora bongo kinangisa ngito lolo inga ibe tacho epone bani ege utere ikapunu mase tacho yene lepite bo lo mutu bere MPC da ikopasi kesi da nenebe esi takro no bala mame chaete inga ibo inerajo eje MP ne pene MP akironu adokera ibon kwa ndlo munajo ekuya ke pizza ananga ikumezi no kuria kiyo ko pana abali mo ke akawo misho ne sinuta ne noda nera no meetings ba lo sheno ngokere nera ka misho na so di tongwera balade itunga luoteso kere kopani ichanasi edoli je tacha ikale akere oteso ebe ejai kuzitesa ituku nara ituku neze jare tari teso ili poro na tamarede odume teso te mongini yari ngon kala dum mongini yari nwe korio kada tenga dope ono we program le baka restocking on omera une compensation ko nyibo da ba no kwani nyobo do kwana ja meda na ja yo na kati tungana ne ko da data eja lu rumu tos ero kedu eshomete ero ko acha ka pusere ja so ogya bere ngunu lu apoto lo toto ko ti aro ka na rita maje bo tacha ido kere uniform still ja unu bacho ni ba ibe gyara re o na rita majo ko pana ibe gyara ali mo tonga na biobe o tachi tungalu o tubitete amoni district ido mo nyobi kido kada fanele mo tibido ni akai sakai ba ka ba na compensate ngai Iteso man ka ko nu kere do le Iteso ase o tubere do ne kallo lo le do peli bido na kasa kana lem itate bido lo buku ara bote district serere buku asilo kwa kwa no tuptete adokara na ikaru mwase ibode dawo narita mado yo na polo kebe ibuku ilodo ba ta do peleda sili tunga bi yasi ero ke ujoto ko nya disi ajene do moto mo kara da unu tunga ka da unu le ekere ada unu le ekere icha kwa ni do peleni buroni kindo bitunga kwa ni na boto bolo la boto la so edo liti on taje ne na tejo ngabalade ajero to berono titibe apesele tia bayi ejai kopani ibura ipitunga apuga ngono oponi tejo dodo ije no kwani ajonde do kwana be asage ota tade borolo moti ari tamajo da boke olemna na ngon district olemna itungi district bono be je record ni kono le chai la pese la pese ebo konye wane ke tungna re na di record sai boni ni se de tabalongo be atuna ta doro keje projet keje mo buka na agwal tunga barani ke tuni ango ko manasi alo sunga dawo ko tanga tachare temlo ke do manaka adini kwa no be la paje so europile la paje ogeli chaboje gomesi no otomo kisela lo echama mam chabigeli gomesi ni mama oja waina kisela okay mama che akoro e bore dawo de sumuna ko tonga o campaign
ebe je kilo musipore muta do ko ni ku ushata ejo ikapunu ngunera aeropit kon mamache ela pa aeropit ela pa je ebuna nyo ba tu ke mamache akorongo ne abongu tu ener ni jeo na tatam otupitete kwa nado krai na dolo takiro o sabiti je abu atupito ne president otemabe adauna itacha ngora adauna itacha serere idipo mama ko za gyo ne nere ejasa kirongun oyemuto ngese dupori neraya member na AIRABET go kitangoro stomo serere Helena Doa ora minister na chicha kironi chorin kedagari Ebalabe mama kironwo AIRABET tunga lo serere de dumneti kafunore do prepe eja yeso de ilera LOC5 lo serere inyo bija kina minister le puninge sida enyoni onro polot Orejo, ibore inyo ni dupore nera minister enyo una ke one portate marbe mamune rabe mamere room aja vice president Iteso usabiti je kere so to nilera LOC5 da sere no papa no no around as fast la vice mama che tuputete kwana no ejasi LOC5 lo serere ja kairo chola obungezo do tema be mama kirong AIRABET mami tunga lo serere kere tachacha so kwana akona tema rebe elimunita kirong ne be adauna tachi tunga otoma pakina korori pikipikin osoroti yebo so kwana akoronga ngeti jo no apa experience kene ndara ko piki bana o bana ko rakeli na piki do wete mbor kana kero ni piki na tarawon right mama che piki nda yao tai kapa itu okay mama che koye kwana akoronga ngite be akoronga ngitu no jo honorable polot yes otuptete ponlo elo shota rakiro biai eroko amune jai ebe iti tunga kiradu munika punulu arebe raina akoronga ageotbere kona arebe ute ngobeli tunga nare pole ja ai ngobele ba be ai ngobele nesi ja da kuni nyama aha mamule nyami mamule nyami ogyo yalo pepe bere jadu nyama dalu unyamari bere jadu nyama dalu unyamari na sala je kai sete bongi pengin mam iso masta bo mpo na papa ite baje be serere angora utasbo dulu kumia ingobel ara ite nera bete ba daunu serere ara daunu ngora konyara arda bete majo serere boni ejai adumedo nyateka mamu eda dum mamu nera ingobel kan kwa nasi siari yo mona beta akora kinesi bore on kwa nasa puga neza beta akora kinesi bore age kinu ma ege akora kinibere jo mangara oto na ingobel eja umpa na je poda sala kini je di poda na ra ngobelo apo jo unsala munu pe kada unelelo apo ke kwa nunu na ko mai akora kinu dobe da una paki onyami yo ete mama nyani la kori nizera unele ngobele mama na uta ya kijo kwenye hata apuga na lemu age akora kinu je polo ke lo uta ko mai ai ngobele kwenye age asom do mo e poda kwa na le jaw ne nyela ebe wurwure dulna ingare kore ngata chauna tesotona engo alemu nyamata denga ai jaikingi dopet atiaka ngi kiringi dopet akirunga kany atesotong ne balabia no ai korni oni yare joso na kiringa kany to masanit agenge jaikingi dopet agenge tambe yata kiringa na kiringa kun sala ndo ya engo ngese point ijole zipoit abalango jobe kwa neko kotinya matamazi moro toto no ripo jeso pila kwa nango kotango ajamo ndani kotinya edda kuna kiringa kwa kwa ikini za keso pila kwa ni te lailo kwa ni boyeja na ogen kwa na lemu diga na dopeni olemu ni diga kinja dopeni na do kwa nani inyisi kwa nani nje
esa la kisa kanyo sepula ko bia ejenga muno madopi ngobele asala kisi reiki mama jini kwa no be puidu we ya ndiche no be nyani to akoto eyangu tubere pakadio dona bongun ibongoni akoto ngoni etatam RIBI ateker erokoji asikeda muno na dumu nikapun lukere arebo eraina sumunet ne baka be white elephant siri kunyaka waine kon television